Wa Mungu, umutima gwani guhita ubushambale bwingi. Moyo wangu umeguswa na furaha kubwa. Ndo nilikuwa aho ngaba nasiganda na dete ngakurusha musimani dete Mahali sitagusia kama vile umetarajia, mukuba iyegereza no kuyuva ko nibayisimiri kwa ukaribisho na kuonyesha furaha kwenu, ariko muyuva ko mutima gwani gubayisimiri. Lakini msikie moyo wangu na furaha kuhusu nini. Mukuba kanwa kingi katakishobolo kudetanga kwa mutima gusari, sababu kinywa haitamuke kulingana na gisi moyo hufikiria. Ariko mweshi abagingi nabali mwidakoli abagingi mweshi nabayakira urema bagashanire. Kini wote viongozi na wale wanaoongozwa ninawapokea. Mungu awabariki. Na shuiba yakira na mwigambo ya Mungu yo kuyuso mkutano gwitu. Ninawapokea pia katika neno la Mungu kwa kuhitimisha mkutano wetu. Urema bagashanire. Mungu awabariki. Ulwakatanu, siku ya 5 tukadeta igambo lidesiru mundu kwiyubaka unaburi yubaka abandi. Tuligusia neno linalosema kujijenga badala ya kujenga wengine. Twanadeta kwiriwanga botayubasiri utangashobolo kuyubaka gundi mundu. Tulisema hauwezi jenga mwingine ikiwa haujajijenga mwenyewe. Ikindu kishambusiri kitanga yabirangu kiyubake, ikindi kitashambusiri kandi ikindi kishambusiri. Kitu kilichobomoka hauwezi kitumia kwa ujenzi wa kitu ambacho kinabomoka. Analeta magambo gayisiringa kugana agakizerekana umundu shambusiri.